So yeah, today is alumni homecoming and so namin na rin prepare. It's senior. Bitaw. So magkita na ta sa City High sis. Yeah. Ito na namin na rin sa City High ang mamatcher and with my yeah. So ano ba natatanda no? Nag-ultay ko na mo. Okay, kalma lang. Sumjig kayo. Usos. Uy, dako ka itong tak. Uy, matabula na ito ta sa dyan. No, nasa mo ba sa dyan? Hi! Ay, na-interview! So, Parehas na yung mga balloon. Para sila ikaw nga. And asa yung plastic na na-islog na. ano sa Brad? Ha? Namerka naman o ni Karo. Wala, masyado na magkukuros. So yeah, meron din rin with my batchmates. And mga pilman silang kuhan. Istan. So yeah. Hi. Yeah. Video na. Guys, dugay na pala sila wala nakita. Karon nakakita na gani. So, kalma lang ito. First time. First time na yung pilog alumni, di ba? Yan, sila. Kunya sa pamisik ko. Yeah, so guys, ay wala pa focus. Focus on me. So, kapadala na may kaparay kami and so yeah. I got the keys to the universe, so stay. Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up, undrink, pushing everything up my heart. I wanna live fast, never look back, so live for. Sponsored na tayo na. Mahalan kayo next
bata. For the, oh my God. Bye, salamat kay Bye. Oo, Bye. You're the man. Correct. Shout out to Ella. Oo, Ella po din for the tarp. Amazing. Thank you so much, guys. And yeah. Wow, Juday. Gutom dyan. Pagipangkap po yan. Kaya dapat na dyan danggoing dyan. Ang earrings dyan. Para makadabi. Okay, guys. So, guys, kalma na patanan ha. Kalma na patanan. Light bearers, open the batch. Open the batch. British accent. Jake na maka-crush. Ikaw, Jake, manginom ko ka tayo. Oo. Takay na ikaw siya doon, Jake. Nabigil. Nabigil. Charo na rin. 2,000 years later. Sabi ko naman sa'yo, lahat na ng lolo ko. Pagkatapos ko na. Ano mo, daw mo.